Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah, singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat mia hi ong, bisa ong, balak khai mia ke por sok plum. Tadi sekha chung mia. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Idaya kercan luri nong wa iti ngi di ukut mensin wa dapat ilaka kami wa kular i wa i wisuse. Dapat. To. Ya thuk ti pai ban te se. To thuk ti pai ba to isukut men i roi thu ai ilaka yang itu. Da ka jingye penbet ka ilaka nongkli bat ka Shri Cement Private Limited ha ka arpusan terek uyayong arjar penrio kala rai ban siu ya ka bailut kesan sa kitrai ki badan jaka haulum serman yakni la pente ha ka jalang balalum da ka ilaka nongkli ha ka khanriu terek ujemang arjar penrio bat kitrai jaka ki badan ye ki jaka ki puta haulum serman ka jaka bak ka Shri Cement Limited kala thumuban khlong yo motion Haka jelang lai don lang usketri ka ilaka nongkli uba fencing bare bat ki khot ka executive committee ringkat ki wahe snong ki bahapo ka ilaka bat ki trajaka ki badan jaka ha block 1 lum serman habakran shekilat pathai kubor uba fencing bare ulaong baka jinga jaka ya ka Shri Cement Limited banti motion ka long halor ka nongrem baka ilaka ka khlamdi do ya ka jaka hanrei ka shu aiwai bat onda lakut ka por ba aiwai ka jaka kan dehi jongki khun ka ilaka Wa kat kam mi jing penbai yong dorbar ilaka. Hajing itu we penbai we isu ya tho yong buru i we am hatai halum serman senrang no so. Dan liang nga ka sekretaris nya wa e kublai lang i woro ka we am hini. Wada yoy pendep nes ni ya jing ya kular woto i su. Kamtes nya e kublai ye pile yo wi penpriang ya ni kubor cha the East West Jaintia but ri state Meghalaya yang iuro woto ne yo ipo hini ye pendep ya irai yang ilaka au daman artusan terik April yang newsnam arajar arunru hajing penbat wa ya i tau yang bru ye to yang bru i wa hapatai ha haman wa da penbat ya ilaka wa company Cement wa ha block 1 tadi yo point ne wo ye kut we ni itre tho we su ngi ki kat kam jing he itho yong ki tesnya ye kuble ye pi bat ilang woro itre tho we am churuk i hani su ite ten place ka agreement wi i company nawo sedang le wan ra ai jing thu yong i wan ra ka company ni to wan ra ya ka roi ka par ka roi ka par to ka hok mat do woto yo ki kon ki ti yong ka ilaka yong i yo ki yo khan ni bahakat kamu yu nge perterat ni to dahiran haji to wa ki khan ciboni kon yong ilaka yong i wada pendep i te jing pure wadap chak jrong le bon chons ni nya bai ga be pa wa u pendap penbiang tenai te dau te i piang ga ni Cement kini ka Shri Cement Limited untuk wan ra ya roi kapar bat u eki ekhan ya ki kon khnro lot yong i ki wada start ki wada tip nalor ne te ki kam ki bo bon le kam ki supply ya bat ki wi ki kam le jingi kut wa company to u egi bat i wan ra hapo yong la ilaka yong i to sakawi jing ikut wa company no ijat ki ijat kre i wadang je ki kon yong elaka yong i to u e chewi man to wan ki wan kre dewi
to uki ukre I koninat yang ka ilaka yang I to yeni waro le iwa kana hini porbat iwa pensnyo sakmat yang pi to iwa dedep bu I haka jingto haka agreement ini to da emerging yakut haperdi yang I ke ilaka waka company to so hawi le yo ki yo ka partai utip ya jing I yang I ya ka ta tho wai ti muchuna imto de doi ito inga hata list system au EY iti por iwa da ibu da ikut manakut ite por iwa da ibu da ikudi ta kita I toy bhon ne I yong I yong ilaka kon yong ilaka aden wukut ani por wa ikut I kame ilaka la da yu iwa biang te penteme biang I tela dem yu biang ke ilaka je penduk pendam no I kam kitri thau wanong kong wai imu ublai kan rat wana jirong wada ye iu ini perdi aci asngi wachit awarang awabha tenong kong hitele wa arni ke I kublai le itu khot yang ilaka yang wada ji poi wa pensnyo thu I dedap sno thu chuang I kai tri thau wa woman wa I pediang ilaka nong kong wa I kublai ya ilaka I wanra ayani simen plan wa bu ole har ilaka nong kli yang I na kam ta wa pajnge bha ilaka I woman le yo ra ya roy ya par I kai tri thole warep I wariang I lekmen bhangi snyo kmen man ri wasnyo suk bhangi tang wani kite ki daw te wajungi hani sni halor I tri tho warep wariang snyo suk bhawi E chanele ka pediang bhai ka ajani simen plan wade hiar hani ha snong yong I elaka tenite da wajungi ya jingwit wa jingwa te wa arite te arban klem dia Yoksa wai wanra ya media wai penhiari hani po ilaka yong I wajo le wajo klam le yo perthai yu wa yu kwai pa ya ne media wonong yu klam yu nong rep te isnyo sugi digbenta ne tho bho wonong kong man kenin ne wanra ilaka I kublei le ya ilaka wa kham tam ilaka wa jingchi wa chna jinge ilaka wa debu ilana aspa perthai hani yo I penem kam ka ublai habu yakini kispa amto yoi bu yoi thlep gende yoi bu kichpo chang yoi penem kam I kon yikti I woroi ka tuni snem de wad bun bhai ispa snem udele ndriwa ong I he I ong kon ksu mon da mi anespa muchun handre pi man pi awina lewei awaroi wapar tedi yus khiari we poi ka tu wa yuluti abjing kermeni I wiroi wipar te haperdi te kam I ginong rep I we am tho Idi kersan lang inong kersan ini isaknya company. Halor wade UP yakini ki WM tho yakini ki yaka block 1 ni yaka block 2 nadu ki daistong hadu I ichnong rim hadu I tongseng hadu I khadong bangla wade UP mentu I dur yang pi heni lek yara akting tengah onga ni awi jingtirpat kam awi cibun kini sin yong I wa em po kasipnar yong I na onga em mesin wa kerpan damen sin usnorit damen sin usnyokian na onga snyo ba ham pendunat I kami tritho kam kular ilka I wa ong daisu I pitrito ne sekiat wa de ches ngi bunai wa de yo le viu wi wan ra ya ite asap atap ini trito wai yo ile wadai desu yiki wada kerchan ile wada yupi kerchan yong I tengah onga produk prasnam le hapo ilaka yong I ong wada yupi emikon wakat salon cibo ni kon ngam tu ngakendi ngudi kona armu di konar jesun char yupi wanra ya ni media le wapun yupa ya perthaya ni media yong ki wada yupi du dai stong itu to ikon kat salon menjesun char ki Kiyo bile gisnong rimumi armut limut itu to ikon kat salon tangwai kon yung le jubun arjesun chariki tenga onga kam de liang sin waju kersan yi ha ka kamyap ka kam im sudong hari penar ne hari kesi yu baja sin wa kersan no tenga onga kat yani simen plan yong I a 3 simen limited wa hiar ha elakanong kli tenga onga diu burom arhoi wi khanglat arhoi wi khanglu tvi
ilat iluti imani ibru ibabit iwadum iwadu boy tekla atepor yang inapor capor yaiman iwaroi bapu te ngadeliang iwem tho hani block 1 ngadui te klama to blai kerku kerdo yi iwem tho yaiman le iwasna roi snapu yai jipnam kamya te pisa wa yoi nini wa men step manawi yaiman iwaroi bapar iwa chongkhia chongkhun yaiman iwati bruti blai ngai ni iktin wo ngai phi wanong kong le ikuble yi phi kong wa ji phi poi chani yaiman phi le wale luti inang chai ilawan phi ni yo phi poi le ayung sem yong phi diwa sup diwa kemen ye chiam lang wi convicti to dui ni hi kuble sibun kuble 6000 mu hai pertu jo blai to kam ikri tho wa em block 1 block 2 block 1 rim ani kubor ngakua langba yong pi press media wai mensnyo cha aparte bat khamtam yisen balang iwami hawaro chigatu iwa chim yate ajing penbena woto ikon yong elaka baditri thau percha ya jingle yong elaka yani nado wasdang i kapluti we ANOC RM no jing persha dajing manjur i chipo teli kisnong but hadu atu dorbar awa arpusan tarik April da raya dorbar we suno ini to yong ini bru da hani sngi te yo pendep wa isu se ye to yong ini bru hap hada block 1 nanti daw ngakar pada tam yisen balang iwachi makabu wa ipenyo ajing persha enre ngaku da iki wa ikersan lang ii nibentai roy par wa nia kam awale mle da ka jing le sop le da jing rai yong paiba taki sen balang snyo bahai ngap ye ni jing kepat yong i wa jing kersan ii nang wa roy par yo opoi hania dong ania thanya yong i iwa saden nai saden hawaro iliang kante sen balang iwa dayung iwa demi ikubor ani isngi udah dep cheden tesngap itang ya te jing glam bat ajing ejing mut ibi arngut lem depat ci i wopon ulang ikon yong elaka nete daw kerpat isen balang wa isnyo bahai ya kersan lang wi nang wani jing tmu yong i man wa job bat roy par hani dong athan yong i wasa den yo iman kat kamu tmu wa ang nuri. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.